kumsang ni somni le panni November ni riat ania voin hi US ha chuan midterm election anei ni tur election day ania chuwangin tuntruma hian US midterm election boruak hi kan thlir bing big don ani tin inthlan result hi update gel kan tuma wangin video pakhata hian athu zongjong nena in mil thalak te kan ron da lo ni poin kan video lo thlir tu le ngai thatu zongjong te hriat thiamna kan ngen masa ani kan hriat thawangin kumsang ni somni palia hi chuan tuna US president in a chalmek tu Joe Biden Trump hi atop dona presidential election hi nei ani dona tuntrum midterm election campaign rally hanei na renga po kumsang ni somni palia president anthan tur boruak hian nasatakin achia ti hi ahriat rangmaya hei baka hian Russia in Ukraine runa wanga indona kalmek hian nasatakin an campaign a hian ngong anei boka President Joe Biden le former President Donald Trump tachu hemi chungchanga hian anin kap dun sak ani deuh bara US President Joe Biden chuan US hian kan thei topin ma kan la chunjom zeldona ram thil ti theile lian jok takmain ram te nau jok te rab beta an thu hnuaya da tuma an du huna an run hi United States of America chuan apom ngai lova American mipui bum ata ommek tele former President Donald Trump ta chuan US in Ukraine tranpuina turatana malakna kan neile ke kan penna zongjong ta hi nasatakin an soi selani atia ma se US si khovela ramro puiber kan niangin khovel ramsranga remna le muanna ti chajonga chathrin telaka hian ke kan lo pen photongin tuntruma Russia in Ukraine aruna chungchanga US in malakna akal puimek po hi chunjom zel hanidona hei aya nasajok hian Ukraine tranpuina tur hian sumle paile ralthum chikrang po the chua zel kantum donani ati President Joe Biden hian asoi zel danin khovela military lama trangrol pol lian berchu North Atlantic Treaty Organization hi ania indo pui atop nuwa khan khovela remna le muanna ti chajonga chathrin le ramte naujok te thawang hawa ke pen chok thrin tu chu NATO hi ania chuwang chuan NATO chakna tharui hi nasataka ti pun atulani poin US chuan theito pin NATO hi abekap zeldona foreign policy kangkalpuina konga hian US chuan western ramsrang trangrol polte po amu mai haulowa former president Donald Trump khan United Nations Organization po in hudosan hial kha adu ania Mase he administration chunga ero hi chuan UN mai baka UN huaya pol sang na thok tu zongjong ta chu thuam chak ani thaina turin US chuan theitopin ma ala a tun hnuwa po ma kan la chunjom zeldona heng malakna kan nei zongjong ta hi American mipui ten muan na le remna hnuaya na an tho thaina turatan ania kan dam kho chuana turin pol chak tak hi khovela hian adin angaya Sarkar mal pakhatin aphe thuk thailo pol chakle thilti thei tak ta chu tuna hian nget takin songhe mek zel ania hewang hian President Vladimir Putin point athen omram harun mek na hian hlotlin na amu thailowa Ukraine ram chunga in dona le mipui ta trana rap thak tak thleng mek khi engtika ma US chuan ayan san thai don lawa Democrat Party ta chuan Ukraine ram chunga in dona kalmek hi engtika mo chuan atop dona hein dona hi kumkhua omrang tur anilawa Russian President Vladimir Putin po hi in chhir taka Ukraine ramchunga tanga ain nu do hun hi ala thleng ngai dona ni ati heti lai hian former President Donald Trump vethung chuan hein dona Ukraine ramchunga thlengmek hi atop na tur chu in do pui pathumna ania engkim thil thlen dan zongjong le malam huna thillo thleng tur ta chu uluk takin kan thlira hein dona hian Russia hian thildang phut anei lawa iril ruwa Putin a hian hein dona hi top san hun anayang ti hi iring ani chuan Massachusetts chu thillo thlen dan turani lo ti hi ka soidua hein dona hian thil thlen dan engkim mai hi nasatakin ni tinin aso sang chomek zela alaka NATO military alliance ten ma anlakna tele Biden administration in ma alak dan zongjong te western trangrol pol ramsrang ten malak na anei zongjong te wang hian Russian President Vladimir Putin chuan in dona top san hi engtika ma apom ngai don lawani ati
chu wangin Ukraine ram chunga in dona Russia le Ukraine in an nei mek na le western ram sang ten tran puina chi sang an pek te United States ngai point tran puina kan pek mang te hian Indo pui pathum na chu cho chua ani lawang ti hi soi thei ani to lawani ati US a hian Joe Biden an ro harel dan le he administration chunga malak na chi sang te wang hian khovel ram sanga buaina le harsat na athleng meka tuna hian khovel ram ro pui ber America ram ro pui tak mai chu kan mel ma ten min hlawan hekin ram te takte te point min zuam tran tameka chu kan economy na sataka titlaniam tu Democrat Party te wang hi ania mase midterm election a hian hnehna kan changle ni chuan US hi lo thai loin kan siam thale ngaihdan ani atia US hian tuna amamo ber chu Save America hi ania kan ram hi ven him atul rolin mipui te hi dinmun sang taka langka in mipui te ven him na hi kan mamo boka mase US Congress le Senate ta chuan omjanei lo takin tuna hian rorel na an kalpui meka hetianga anduanga khovel thak danglama US ngai po nasataka soi danglam andu wang hian kumsang ni somni presidential election a khan keima min vote tu le US president atana min thlang tu te vote chu tam tak ruk bo ani atia Democrat Party ten campaign rally han nei na mun sanga ka chungchang hi House Speaker Nancy Pelosi hian nasatakin asoi thina chung ka chanchin asoi zongjong ta chu uchuak taka achelam hoizonga inpu na ania Nancy Pelosi chungchang hi ka soi ve male ka an mai hian Pelosi hi ngoi mak turin ka hriat tirani ati November ni khata khan Twitter lama kalokir le towa min hotu le tuna nena changlawa atlom zo ka tangtur Democrat Party tele anmani nuaya an control thai chin michi rang thil ti thai tak te hian min lo kian san to ngei ka be sayani atibok hengan thu soi rang kan han lak khom te hi US ram chunga midterm election atana campaign rally an nei na muna an thu soi rang atanga kan lak khom te ania President Donald Trump chuan tuna hian indona muala American politics chu alud le tameka hein dona hian ne tu jok chu Granol Party te hi kan ni ngaihdan kumsang ni somni le pali presidential election kan nei le huna hian hnehna changtu kaloni le ani chuan kei chuan khovel huapa polian tak dinga mase omjanei lo tak le malak na mumal tak po nei hlei theilo heng pol chi rang te hi thopui hi katum to lawa kumsang ni somni le palia hian hnehna changa oval office a kathule ni chuan tuna thautha ka om mek le ensan mek American mipui te hi amasabera ka dale dona chu American first tin ka soinon le duwa tichuan chumi tana malakna chakzoka kalpui hani thaina turin kumsang ni sompanga December ni somle panhnia United Nations nuaya Paris Agreement sign tu jinga kantel ve hi in hudona thu kapuang donani atia former President Donald Trump Paris Agreement tia asoi hi UN Climate Change Conference Paris khopuya hanaya khan he thutlung hi UN hian siamin sign anita tichuan kumsang ni somle paruk November nilia khan khovel pum huapin danang takin international treaty a puan ania khovel ramsang jasam kwale pathum zat baka European Union ten Paris Agreement hi unsign ani November nili sang nile som paruka international treaty anga pom ani nuwa hian danthar siam anita heta hian langtlang takin na thodan zongjong te khovel ramsang an monitora anjur chianna report zongjong te chu langtlang taka kalpui tur ania chu he climate change hian a goal ania tichuan former President Donald Trump hian he agreement Paris Agreement tia ansoi hi an goal an thel towa chu wang chuan khovel ramsang le mun sanga boina lian tak achuaka US chu ramra thaizoka tuna Democrat roral tu te hian an siam mek zelawangin US in lokna atel ve thailona ram thren khatin boina lian tak antona huna te sumle pai the chuatur an nei lowa mase foreign policy diklo taka Joe Biden hian akalpuya wanga in dona achuana mun Ukraine iro chuan sum tam tak an sengral toni ati
atira khan Paris Agreement hi pompui lo thai anilowa dan thatak ania mase kumsang hile som pariata ennon ania in kai khroina dan tam tak chu ti danglam ania ti chuan President Joe Biden hian US sa rowerel nu kumsang ni somni pakhat November tha khan Scotland khopui Glasgow COP conference sa dan chu ennon lea final anita hemitum hian danom sa tam tak ta chu thak danglama herdanglam ania chu US tan hian pom thei ani to lowani atia chu wang chuan Paris Agreement atang hian in nu dona hi arang theiang barin kalpui atul donani ati ti chuan he agreement awanga sum tam tak US sin a central thin le a khoral thin ta chu America khole tui kanmi le sa te tan hian kan hum him thaidona chu America mipui te tan hian thil hlutak ani donani ati tuntruma midterm election annaina hian vote la po athakhat le to in ahriata trumdanga midterm election annai to zongjong a in vote la hi athajok ni in soi ania ti chuan Donald Trump hian a soi zeldan chuan in hu dona dangpo kalpui ani dona kumsang ni somni le palia presidential election lom tura hian hnehna kanchan theina tur kongthui taksat ko turin midterm election a hian America mipui ta chu anma ni ngai poimoa ama sabera da thin tu Granol Party ten candidate kan siam zongjong ta hi vote turin kasom chewa ti chuan kumsang ni somni palia White House Oval Office kalua thaya hnehna kanchanga ni chuan America mipui nanai lo tam tak ten na anlo nei le thaina tur le America hi khovela ram thrang ten an zaron le ram ro pui taka kan siam nan le thaina turin tuna pol om janai lo le malak na mumal taka kalpui hlei thailo North Atlantic Treaty Organization NATO tang hian in nu dona thu kapuang dona ni atibok NATO tanga in nu dona tur thu hi Donald Trump hian ama nge in statement ti chuakin apuan zar ania former President Donald Trump hian asoi zeldan chuan Ukraine hi Russia hian rong takin aruna mikring nun na hlutna pakhat ma nei lowin he in dona hi akalpui ani ti hi chiang takin kapoma mase Putina daudala ke pen chuak tu tur diktak chu North Atlantic Treaty Organization hi ania mase amember ramte aven him theina konga po hian rin le duap akai hleni atia hetilai hian Democrat lampang chuan Russia in dan bo chia in dona rap thak tak mai Ukraine ram chunga athlentir mek lai hian President Vladimir Putin daudal tu lianber le polchakber NATO chu daudal zongin President a hlan kai le ani chuan in nu do san nge atum thu hi asayani antia chu wang chuan Donald Trump hian mipui te tornarap thak tak mai hi apom zamani tin an pu bok ani former President Donald Trump chuan he thil hi kan ti ngei dona ka Trump ni na hi alo thlengani chuan NATO chhuahsan tur hian malak na kan nei ngal thuai dona ni atia Truman he thu asoi nuwa hian media te chuan zona anzot zui ngala NATO member ni lo ram kan nianga ti chuan Ukraine te Taiwan te hian engthil nge thlengzui zelta anga Baltic state te hian engthil nge thlenganga Poland te hian engthil nge thleng thai ti ihriam ti in anzota former President Donald Trump chuan he thu achana hian America ability America in thil ti theina anei chu nasa takin choi nun ani dona tuna hian NATO hi rampakhat laka po amember te venghim tur hian chakna thakrui anei tlem hlea mase kanthurol pui ram sang te hian kan laka rinna anha theina tur khopin America ramro puina le thilti theina chu avor top thlangin choisan aninga chuti huna chuan kumsam sari kalta vela ram sang ten America hnehna thlopna anpek thrin le rinna le inha chanata na anman thrin ang che khan America hi ramro puile thilti thei tak aloni to dona tuna khothlang ramtang rol poltale NATO in Russia chevela sipai anthon luang che hian America hi khovela superpower nei ram anizia lantirna turin Russia te China te North Korea te dodal tur hian kan sipai te kanthon lutanga indo pui panni na azo nuwa dan kan siam international system te institutions zongjong te trangrol pol chikrang ten dan kan siam kha beisa mangin chu kalpui anianga America le atho pui ram sang te hian
trang rualin heng khovel tana minok sak tak tak te hi kan ngoi tiranga ti chuan kho thlangram trang rual pol sang te po kan thisena hian an luang tel venga ti chuan tun aya in thurwal le chak jok hian malak na om zanai tak kan kalpui thei don ani ati tuna hian Iran ram chunga chuan mipui ten lungoi lo na lan tirin protest lian tak mai an kalpuya mase Biden administration hian America ram rathai taka asiam nuwa hian aip te trangin asum le pai phor chuakin heng protester Iran ram chunga torna rapthak tak tak turmek te tan hian tranpuina turin sumle pai apek chua hi kaphut bokani ati hebaka hian voin chundar som pakhat vela CNN in report anpek dan chuan former president Donald Trump chuan kumsang ni somnia president inthlan khan hnehna chantak lona chu le thalin state ranga hnehna changtu jok ni ngai tumin nasatakin abeimeka CNN hian report anpek danin Republican Party te hian predict na tang chuan House of Representative hian voin tholeni thlenga andin mun an thlir ne tu jok an ngein an rin thu an reporta hei hi chan nia an hriat chu domestic agenda anti President Joe Biden hian an ram chung in rel boldan akalpuina hian mipui te an lungoi lo nia an hriat thu an reporta Senator Bikero hi chuan tuin nge hnehna changjok don ti hi thlir thiam har tak ania ma se chemte hriam tak manga in zaiton sia nang main Arizona state ate Nevada ate Georgia le Pennsylvania state ate hian hnehna changtu jok ni in chuin nasatakin hanin beya heng muna hnehna changtu jok hian Senator hian majority ni na chu an nei don ani tin CNN chuan voin chun khan han report bok ani CNN hian report anpek zeldan chuan tuntruma midterm election hian mipui voters ten thutluk na ansiam na hian thilpoi mo le alang sarber ta jingami chu sumle pailama US in tlak niam lam hapanta hi ania Biden hian kumsang ni somnia khan khovela hripui lengin nasataka ati buaya wanga America sumle Biden mun tlaniam mek chu nasatakin choikan ain tiama mase chu athutiama chuan ahlo chama wangin mipui ten alaka hian rin na an hat zotalonia an ngai thu an report bok House of Representative atana candidate te governor turtele senator atana candidate jongjong ten campaign hanei na hi minute tin deu tho update aum deu ranga mase heng jongjong ron update vekero chu kan ti seng lawa ngai taila US chuan election day November ni riat hi zanin thim limvela tangin hain trandona chanchin kan bot shailaya ABC News le CNBC 10 report anpek dan chuan election day November ni riat jingkho warma thleng hian US mipui vote thak to jongjong hi mi makta duai somli le pakhat antling towa former president Donald Trump an rowarel laya kumsang ni somle pariata midterm election anei trum ai khan election day ma vote la hi atam jok dai towa chuwangin election day thlenga vote la jongjong hi rampum huapin abik takin battleground state panhi tia ansoi Wisconsin le Georgia state ata chuan vote hi atlanem to hleni in han report bok ane midterm election hian American mipui te hian anrorel tu turatana an than te hi kan soi photo angin senator turte House of Representative turtele state thren khata governor le secretary of state turte hi thanmek zel hania CNN chuan report anpek danin Michigan state Michigan governor thanatura hian boruak hi aso sang hlea achan chu kumsang ni somnia president inthlanna khan Michigan governor Gretchen Whitmer chu nasataka demle dan bochia pu ania tichuan tuntruma hian Republican candidate Tudor Dixon nen in bitumin Michigan governor ni na hi anin chu meka CNN politics in report anpek dan chuan Gretchen Whitmer hian hnehna achang jodon lo nia an hriat thu han report baka Republican candidate Dixon an hnehna achan na tur hi vote tam tak ani don lem lowa anin thauna margin hi azau don lo hleni in han saibok election day thlen ma hian polling station engemozat chu khar ani towa hengmuna te hian vote thak tu tur ten vote an thak kim to ni in soi ani bok ole khati jong kha tuntumatana video kan bot sai thaite ni phot sela
atir lama kan sayang khan janin lama hian vote engamozat chairman baisei ania vote share to china party pani Republican Party le Democrat Party te andin mun update nei kanron tum zeldona ma se voin lama Fox News in report unpack dan chuan Pennsylvania State bika hian vote la zongjong te hi azawaya chair zo vek tur chuan nihni vel ao mai thaya chuwangin Joe Biden hian house hi a control zui zel thaidon MT le Senate hnehna achangdon MT te Republican Party te hian house le Senate hian hnehna anchangjok don ti hi hriat thei ani don rilowa chuwangin rampum huap final result hi chu ninhi nuvela chau hriat thei ani melta American mipui ta chu zana tui takin anmu thaidon ani tiin an pongjar lok ani